Pinarning samai birta ke than pon jibang nili jitkramsa lase non birta thepi langpon sinang. Manja police station ke parpon angkang khiruni to war akung long pang thek the pin su su ke chitang abrang pum ke long pon. Assam budget sessions along sami Karbi Long angkang along sami kaching thura sai mu ke deng pon jepan ong dung tangka penong pipon thegapot is Karbi Long BJP atumpen kachuru pajur pon. Perangke abitung atumpen sinizan along manager good chief and good breeding farm along on kamlidam. Korsing iti kathara phanda chinthong Karbi ni chu atum chiton sarpen botor habi aman ke pekpon. Non birta puthot ang tonpen langpon sina. Non akai hut pinsu solo sutum chingkipo kalili kalang langth me hino sai cheklemsi usu sami spa dukok ti chilo. Lasu philabang su su phan sami sai jogjepen mhangba thek nang kokpo. Lapen ki rat angnu sami ke thrak pen spa jogje phan busi labang su usu phan sami mhangba thek tet pen apran nc wardam choti chilo. Lapuson thak thak si penang analam ki sami nang klang tanglo. Konani towar akung long lapen lang roy along lapen ki konani ingramu chot adim long sami kichitang usuk kunger kichitang arbang pum ke long pon alam ki sami Karbing long tapin an ki nangklang bom tanglo lason da daksi manja police station ke parlopon dipupen manja katseleng thor atowar khironi towar akung long pan sami pang thekre the pin su usu kichitang arbang pum sami long pon lo manja police station along ke dore komsa ki tum adimaklong an paledam si labang su kichitang arbang pum sami kritar le basiding ponlo lapen labang su su ke chitang arpang marpum maphan sami plastic lapen pepen si bor head so si thek pon long lo lapu sona sai klem atum ki period helong papke thnai tum son si nang mandet pu athi labang su su phanam hang ba thek depen apan kar mudet ke lam su kalilo laki si papke thnai son si man pu athi labang su su thanga papa pu no be pin pen si labang su period helong na ha chilu bon seme ko pai kalang no thek tika jok pen si labang su period he thek dong leng kun pen si apan kar mudet ki laki si papke thnai son si nang mandet pu lasinon owe kimi tum anbang ki nihang che doklong pan semi ke bat hapon kemi sen ba kenang sodlo lapen rat etum semi lahai pu thak kelang dun charipen ke du chok tok bang akenang sodlo train pai kril pli erni is Karbing long BJP atum bent dipu birla dung herlong ke du atul bhari vaspai BJP sai hemlong pherangke mai kani pon labang so pherangke mai long pan alang ni tumpen kaning je pan atengki Assam budget sessions along sami Karbing long tok lang pen chenglok thidung kaching thura saimu ki claim pon chia phan tangka kuti pharut throgra engkore sian panong ponlo lapen langdam le putang te Karbing long phan ki lapon ki kedam tanga por husei panong pipon pelang non hejong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen ki Karbing long Thomas Council CM Dr. Tram Rong hangpen Karbing long phan ta paching thurpon jia phan ke bori pon si lapan sebi panong pipon lo labang so long sami Karbing long tok lang paching thurpon chia phan sami Karbing long sainik school pen chenglok ka prek thidung College University ki game kerang pon chia phan si labang su tangka ki panong pipon lo la so jok pen si lapon Karbing long phan sami Assam Chief Minister lapen ki Karbing long Thomas Council CM Dr. Tram Rong hanga tumpen ka bori pon thegapot alang ni tumpen ka churu pajir pon Assam government Himanta Biswa Sharma ke hai kacharia government ni tim inglong aso phanang ka hon pen chenglok jitu BJP party ke chak sob ka sath sob ka vikas pulo la sot teng si la dak budget ta reflect lo non herjong ni thompli aprang ke pap house along assembly along finance minister ajonta new baiduk kaningje mata lang speech along anta duelo si mola president pen vice president ke hai bahini tum pinan ningje lo la suputak nili ruithulam det putat chilo le tai thithini ningje po la siki ake menaya bangke la son lo la budget lo hadi top priority ki pimanga lasit ilake school education long si highest mane budget dhorilo dak dulo ar asupen apia ke dak hills area fan bange dak at 3070 kon lo 76 crore rupees lan lo budget long ke thapi pon thik la sangtha higher education da dulang la dak ta ke 3798 crore rupees hala school education bange top lo kon lo la ke 18733 apan ke muhe dalang litum ki puason lo pe aprang prang jitu Kopula Puiho Venture School Pinang Dolang Matidi provincialized ke dam de hala high school ta provincialized ja phanda provision dak bit mon lo budget along thapon lo lasi
2006 ni ko ane aprang pen kedua school ana bangke couple provincialized at bo lagi la dak Karbi Anglong pucho chelo ola samlo mupen ni ligi puaja lo सबका साथ सबका विकास बोलो asila ke la so district so area Anglong thoi pulang lepin lo pachingbar at lo all India central government ki claim son thot si mondo bisa sama sa ta claim lo athip ke dak litum Karbi Anglong Autonomous Council CM litum kaching honai CM Dr. Tuliram Longhang alang li kat thirok dun tokpen alang li la budget preparation upe alang li poson hadak ko PPC da Karbi Anglong mate hills area fan kithaponai ma budget long pu budget hadak papas piangku mate place piangku alang li hadak durun kok pen penan claim du si ajak thap dun lo la sot teng besin dak ta klang lo budget long ta lasi ili tuma CM fansi khars ke dak nili tumang ke churu lo nang li tum ta churu nang po Karbi Anglong east west arat tum ke churu nang po thikla sa thaksi himanto biswa sarma sar bangtan ili tuma sar ki puruna teng pen aku la pen ki punde ajak kate ki pununteng ne sita aku extra na ke thapi pon la ha ajoy ne pen ke kado wi phan ke lang ki pachitang ya phan budget lo provision ki bi pon theke posi sibini sar ke hai phan ta nilitum churu lo ado wi east west Karbi Anglong amuni abang amuluk tum ta churu na po athema ki chiru pen simuni tumang ke chirap pang tu ilitum ta kai ki ta claim pilo ining hang I thoing long puchi pu pin pen no la BJP ab period her bang ke la sia prang BJP tum ke Anglong se paning hon he puke kali lo non akam ke claim along sim aja ta ke klang po sin non klang elo pengela sila mupen alang li tum ki puason lo isia bang ke dak numuligor ili tuma dung het numuligor refinery lo hedi prang a government tum ke state government tum capital investment kuri unti itanon ke Assam government dak 6500 crore lana tangka dak Assam government a share he dak invest dun dak numuligor refinery lo di aprang ke lage ave pen ke la present na bangke diploma development rate budurumati rate of development e বৰ্তমান এটো 12.5% বৰ্তমান ডেভেলপ বিকাশৰ যেটো মানে কি হার রেট এটো হল 12.5% 2002 তেতিয়া সময়ত কিন্তু তেতিয়া মানে সিঙ্গল ডিজিট আছিল 2% অকল আছিল তেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ বৰ্তমানৰ বাজেট যেটো সাইজ বা ভলিউম লাভাংকে দি কাৰণ 1,55,428 crore rupees লান লো aprang ke 2015-16 before BJP government bange 66,000 something 142 crore rupees ঠিক আছে থাক budget implementation sita aret domati no na banke 85% budget or jitu dharjo kora jikhini implementation or rate to বৰ্তমান at present মানে বৰ্তমান সৰকাৰৰ to 85% কিন্তু আগত এটো 2015-16 মানে before BJP government হেতু আছিল 63% এটো ঠিক তেনেকৈ ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্ট 2025-26 বৰ্তমান যেটো এবাৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্ট 38,202 crore rupees যেটো আছিল 2015-16 মানে বিফোর BJP গভর্নমেন্ট 2,951 crore rupees এটো মানে তেনেকুৱা ডিফারেন্স ভালেমান পাবো Diopani MSc Consensi ki Parlopon Sinizan along Gov of Assam Manager Good Chief Good Breeding the Farm Made Bi Pangreng Adi Malong and Tang Train by Cricket Home Arni Perenke Bitung Atum Pent Adi Maklong an Kahmridam Laban Perenke Tum Kahmridam Hut ke tek dam long ateng le patangti Hadak Bi Paneng Jat Nidu Bi ke the lapen adhai kha bi lapen ki Bi mir sa ke pangreng tek pon long lo Lapen bia mokha sami ingtang propra lapen okpran sami punason si tek pon long lo Sinizan along isi sorkar pent lapen ki bimini sake pangreng adim arjiding klui pensi mesen pensi sorkara tum pensi panong pipon lo Labang subi pangreng long cukubar reclaim tun mate department asai phu tum pent ne pachini dun ateng lubotang ti bi tum ta pok su apu su dulu bon sami bi zile pen dwai pipon si pami pon bom lo lapen nona mat ke bi sami John Pharoi sira John Phoke pan du pata nang pachini dun thu নম্বৰ ইয়াত চিউৰি জাতিও আছে বিটেল কৰ্চো আছে তাৰপিছতে বাৰবাৰী আছে তেনেকৈ মাৱৈ বুলি এটা ভেড়া ছাগলী আছে তাৰপিছতে ইয়াত প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা 8টা বজাতে মানে উঠি আহি যিখিনি ছাগলী চোৱা মানুহ ট্ৰিটমেণ্টত লাগি যায় ৰাতিপুৱা তাৰপিছতে হাত ভৰি ধুই তাৰপিছতে চোৱাবলৈ লৈ যায় তাৰপিছত ঘাঁহ কাটি দিবহি পানী দিবহি
Staff কেজন আছে ষ্টাফ আপোনাৰ 22 জন মান আছে 22 জন মান আছে হয় যিটো অফিচাৰটো কোন আছে ইয়াতে একে আহে নেকি ইয়াতে আহে সপ্তাহত 3 দিন 4 দিন এনেকৈ আহে আপোনাৰতো ইয়াতো কি পৰে মানে আপোনাৰ কামটো মই এনেই নাইটত থাকোঁ বৰ্তমান এইটো কিমানটা আছে এইটো ছাগলী আপোনাৰ টোটেল আপোনাৰ 250 মান আছে টোটেলটো ন এই বছৰ বেছি নে এই বছৰ কম আছে আগতকৈ অলপ বেছি হৈছে আগত যিখিনি ছাগলী আনিছিল সেই বুঢ়া হৈ পেলাই মৰিলে বাঘে ধৰিলে এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ অসমতে জন্ম হোৱা ছাগলী বেমাৰটো নাই নেকি বেমাৰ আছে বেমাৰ মানে ইহঁতৰ অলপতে চৰ্দি লাগে ডিচেণ্ট্ৰি পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো বেমাৰ পোৱা সময়তো মেডিচিন মেডিচিন আপোনাৰ বেজি আছে মেডিচিন বেজি আছে মেডিচিন আছে তাৰপিছতে লিভাৰ ডক্টৰটো বেলেগ আহেনে না মই ইয়াত VFI থাকে VFIকেইটা চাই বাইদেউ দিনতে একবাৰ চাইনে সপ্তাহত মানে যেতিয়াই মানে দেখা পায় যে পোক লগাটো দিনত চালে তেতিয়া ভাটিবেলা আমিও আপোনালোকে দেখিছে স্প্ৰে মাৰি দিছোঁ যেতিয়া বেমাৰ গম পালে মানে লগে লগে ট্ৰিটমেণ্ট লাগি যাওঁ খালি দেখিলেই হৈ গ'ল চকুত পৰিলেই হৈ গ'ল তো বাইদেউটো কেতিয়া সদায় আহে নে কেতিয়া আজি আহে আজিও আহে নেকি আজিও আহিছে এইটো বাইদেউৰ নাম আপোনাৰ ক'ব নেকি এজনী ৰুমা বাইদেউ ৰুমা লেখে আৰু কি নাম আছিলে সংগীতা এইটো ছাগলীটো কি জাত আছে ইয়াত প্ৰথমতে চিৰহী আছে তাৰপিছতে মতা আপোনাৰ বিটেল আছে বাৰবাৰী আছে ইমানকেইটাই কয় ছাগলী দানাটো ক'ত পৰা আনে আপোনাৰ এইটো গোলাঘাটৰ পৰা আনে গোলাঘাট পৰা আনে Nizang Karbi Long Chintong MSC Konsensi ki Parlpont Rong Mandu Sarthi Rong Ambekar Sikkim Ingtika Thar Lapan ki Kareng Phangchupi tum Asupu Aki BC Khonsing Ingtika Thar Phat Botor Habi Aman ke Pekpon Abangso jai Megalong Chintong Karbi Richupen Bangetho Matum Pensi Khorsing Tika Tharaphan Botor Habi Aman Sabi Isompon Tekanglo Chintong Borpator Senar Hemari Senar Lapanki Nongkeda Aturpent Besinot Basabi Lapanki Rongpli Aturpent Inti Senot Joysing Itika Tharatum Pensi Abangso jai Mek Mesen Pen Pachun Ponlo Pina Abirta pun ki lansikang ton penilo la si domi thami kardom